Lobo umtsizwa bukaphakela umthakathi behlangene nongizwe lobo umtsizwa babo kungenzeka kubaqhathe nabantu ngeke sebeyaphaphalaza fana baseduze nabo bebaxwayise sebeyaphaphalaza. Angithi manje umtsizwa nemtsizwa foundation badisa to collaborate neMarch and March ngoba bebona iagenda iyodwa. Bekufanele mase kuyobona umongameli lo wekhala baye bonke yabo. uJacinta uinterview intatheli yaku newsroom ukuthi ubuwazi ngomhlangano kalamadoda nomongameli oyisigubhukani nobu private. Uthi cha ubengazi. Utshela ukuthi yini bediscuss cha. Uphakela umthathu unikeza iplatform lapha kwiMarch and March uzokhuluma udoti nje ethi yena uyindoda ngeke aza abe behind umfazi womuntu all anga nje all along agenda is the same. Why phoma sengine progress ki agenda asale emuva uJacinta? So wena phakela umthakathi lobo umtsizwa bakho okwamanje sisakulandela mbijana kodwa emveni kwe meeting yakho nomongameli yabona nje uhamba nabo mabengakutshela ikhehla hayi ayikulunge ayingakhohlisani yabo njoba sikulento esikuyona njengamanje ayingakhohlisani ngoba ubona izwe lonakele nje abakhohlisi ayingakhohlisani ikhehla uyaphaphalaza. Fanele uthuke manje uzame nje uzokhuluma ke namhla ngomhla 1 ngo1 emini uzama uqoqa ubone lamanyondulu waqoqa kanjani ngoba into eyenzakalayo ungizwe ngesikhathi kuzoba nama election wayegxeka uRamaphosa ethi ikhale elikhulu walisenzela ngalutho ushaqima kwathangana. uRamaphosa wathi khamla wena nkosi yamabhinqa kham wahamba ungizwe awu inkulumo ahambe ikhuluma ayifani inkulumo ewayikhuluma seyibuya. Uphakela umthakathi intatheli yambuza izolo uthi hayi uRamaphosa kanigxekanga ningesenze nizosenza kusasa. Wathi uphakela umthakathi hayi no he's a nice man. He did not, he's a nice man. Hayi bo wephakela sizokunyanya nge same time thinda sinqene nje ukumane sisuthe uwe nje asinqene ukukusutha asinqene ukukusutha nje sikusuthe awuzodlala ngathi thina into edala uba kube ngathi siyalandelela ingoba uthe wena ipolitiki asiyifaki. Kuhle uthi ubonana nomongameli ngoba phela egcineni fanele ikhalo zabantu ifike kumongameli kodwa ushiweleni uJacinta kuyena singayi iwoman of the match ushiweleni ngoba ungizwe futhi angiya usanda kushela umuzi ungizwe ulandela ibhodi elicontayo maliconta ngaphi ibhodi baqulini uyakhona maliconta ezinyangeni umbona ithamba ngenyanga maliconta ungizwe ulandela la conta khona ibhodi. So wena phakela ngeke bekutshela abanye ngoba bakusaba basop singamazulu nje sizokunyanya nje thina nje sinqeni thina ukukunyanya yabo mawuqhuma lengqondo yakho nekhanda eliqinile leli ubheda sizokunyanya nje thina sokunyanya nje sikunyanya impela nje futhi nezinsizwa lezi ezikulalelayo njengamanje hayi uthi sizilima yabo namhla ngo1 you better correct yourself. Sinqeni thina ukunyanya thina singaphuma thina kwena siholo umfazi uJacinta sizwe ngomfazi asinqeni thina ukuzwa ngomfazi yabo ngoba lo sisi lo uJacinta usayibambe kahle uthi hlephu education ngala informality athi hlephu ngala abe ibhubesi. Hayi wena ngeke lo mdlavuni bakho ngeke kulunga khehla hayi ngeke ayingakhohlisani khehla ayingakhohlisani khehla ngeke bamba ayingakhohlisani yabo nje phakela ayingakhohlisani khehla awuzame ndoda ulungise indlela zakho awuzame ngoba hayi thina nje singamabhinqa hayi bandla asinqene kumphuma umuntu wena nje sokuphuma into enzakalayo sokuphuma sinqene ukuphuma thina singakuphuma thina so nje akwahle kancane le meeting yakho noRamaphosa le angizwa kahle
angizwa